Ne werigiro bwakwa nwithirite wina ugorobo bwega ningo kugwata ugeni kirinteto chietu cheruthe mwena rua iri tariki 29 mweri ni jwa kenda mwaka ni jwa 2025 aria mutaratara jwa guciandikithia kwa aringi kura ijwambiririe ntuku ya narua nkiama ya mianka na ithurano nio IEBC ikira akenya bachumire na wingi nikenda baciandikithie nikenda bomba kwithirwa bakiringa kura twekinyira mwaka jwa 2027 mbeo mbithe au kabere ni bethirito bakiuga bagachumiria kwa wingi nikenda bethirwa bakirita wathanine atongeria baraba kuona batiagirite ni kumane na untobone kyo tukobwa na rwa tugukuria no kuibanga guciandikithia za muringi kura gesigone kyaku no kubanga guciandikithia za muringi kura gesigone gyaku araneria na bautwe kukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinya kiri mitandao yetu yo kinyaneria ta Facebook na kinya YouTube na tuketha tukithoma maoni jaku mwanya mwanya ore tugwita na mbere amona ntetuira nkureterete ni Yarato kuthurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Mwiretu antu murume jurambirite kuora kwethirwa ngari newe chuka uciandikithia bwa aringi kura mero kwambiria na ruanto bakiurwa gwikinya kirio bisi cha IEBC isigone bya mbunge. Seneta Kadhuri kuria IEBC kuombithia uciandikithia bwa kura maturene akiuga baba inge batekomba gwikinya obisine cha IEBC. Nawe DP kendeke kuromba ngwataniro ya thirikari nene na cha county kenda gutigira weti na mbere nthigurune ya Kenya. Muona nirioto mathithio ni Purity Richard na ningeto Maureen Kinyana nteto chieto chiriambiria thaiji. Mwiri jwantu murume umwe ijwethiritwe ngarine ya wetaunine ya Chuka aria mwiri jojo juria turambiritie kuora ijukinyetwe ni abitha baborithi na bauga bakambiria uchunkuni kumenya kaumo ka gikuo kiawe ikarikarire iretigite antu taunine una kimako gikinene gukioneka kinyamariko zaire za makarangarine ujareza kuoneka taka zarari na mwanki. Watu wa media peke yake ndio tunabaki na wao. Hao wengine watoke. Tupo Kuria Sub-County Police Commander Chuka North na hapa tuko ni Chuka Town ambapo tumepata mtu mmoja ambaye alikuwa amefariki akiwa ndani ya gari lake. Huyu mtu tumeulizia familia tukapata kwamba alionekana mara ya mwisho Friday, ambaye vile alitoka nyumbani, wenzake watu familia yao hawakuwa wanajua ako wapi. Ndio leo wananchi wakapata kuna gari iko hapa ambaye imefungwa kabisa na ndani na kuna mtu ambaye alikuwa anaonekana ndani. Tumeweza kufungua ile gari na tukapata mwili ya huyo marehemu ambaye kwa saa hii sitaweza kutaja jina yake mpaka tuwasiliane na familia. Na ndani la hiyo gari pia tumepata jiko mbili ambaye zinakaa zilikuwa zimewakishwa makaa hapo ndani mpaka ikaisha, na hatujajua kiini hasa ambacho kilisababisha hiyo kisaka, but tuko na officers wa DCIO na kesi itachunguzwa ndio tujue vile alikuja kujipata hapo na chenye kilisababisha maybe hiyo kifo. Ni jambo la kuhuzunisha
kwamba mtu kama huyo amefariki hapo, na pengine watu unaweza kuta siku hizi kuna mambo mengi ya msongo wa mawazo. Tunaomba tu wananchi, kama mtu wako na shida, ni vizuri kujadiliana na familia. Pia kuna professional counselors ambaye pia wanaweza saidia mtu kuongelesha. Hakuna shida ambaye haiwezi tatuliwa kuliko kufika mahali ingine tunapoteza watu kwa njia isiyoeleweka. Kwa jina lake na umri. Nawe murungamiri wa IEBC ntere cha Meru niwe William Ndung'u ni arombete Ameru bonthe kwithirwa bagichumiria kiri uwandikithania bwa kura buria bwithiritwe bugitithwa na mbere buria bwambiritie ntuku ya narua aria nkuruki ethiritwe agitariria ari na wirigiro Ameru babaingi bakethirwa bagichiandikithia. Muthuri Muriuki na rugono ru. Murungamiri nkiame kuringithia kura na mianka jandene kaunti Meru na William Ndung'u na ugitana ndemo nkira na ndeiba mbite kutho bakiandikithia antu baberu para bakwenda guciandikithia buberu janengi kura na isigo mbunge bionthe kenda ndene kaunti Meru ibiambite mutaratara juju. Na hapa Meru tuko na eneo bunge 9 ambapo tumeshafungua ofisi zote, tumeshaleta zile machine, na hasa uandikishaji kura ulianza saa 2 na kila siku utakuwa ukianza saa 2 mpaka saa 11 jioni. Ningetaka tu pia kutaja wakati tulifanya ule uchaguzi mwingine tulikuwa tumesha sajili watu 1777 132 772 132 registered voters. Hiyo ilikuwa wakati wa 2022. Kuringana na Ndung'u augite mortho jwao mbere ithurano tutite biangijiri 47 bikinya kwitha bandikithia antu bangi baberu ndene kaunti Meru antu 220. Saa hii tukitumia zile statistics za Kenya National Bureau of Statistics tunatarajia kusajili wapiga kura 220 na ni kusema kama wote watajitokeza register ya Meru itakuwa imeshafikia 990,000 registered voters. So wito wangu na wetu ni kuwa kila mtu ambaye anataka kujisajili, especially vijana Gen Zs, wajitokeze na waweze kujisajili popote walipo. Akiwa nandi kinyoro kwenda kuthamia kura we atiko batara gweta guntu kuria akuthamiria indi na rakunde ari netho akithamire kura jewe. Last time watu walikuwa nasafiri kwenda pahali tunafanya usajili. Kama na wewe umetoka Meru lazima ungekuja Meru. Lakini sasa tuko na habari mzuri kwa sababu sasa tunasema pahali popote mtu ako, tembea kwa kituo yoyote ya IEBC, constituency office ama huduma center, kuna ile kitu tunaitaga open na utaweza kujisajili hapo. Wewe useme unataka kwenda kwa constituency gani na unataka kusajiliwa kwa kituo gani. Mimi nikiwa hapa Meru tutapata maombi yako hapa na tutaweza kuwa na rekodi zako. Na kwa kagita gaka pena machine njeru iliko bambithia gwita ngugi kutena gukwama. Saa hii tuko na ile tablet tunaitaga KIEMS, Kenya Elections Integrated Management System, ambayo itaweza kupatiana hizo huduma zote tunafanya. Tutaweza kusajili mtu ambaye anajisajili mara ya kwanza kama Gen Z ambao wamefikisha miaka 18. Tutaweza kufanya ile tunaita uhamishaji, transfers. Itaweza fanyika, na ningetaka hapo kusema hivi, wakati ule mwingine IEBC ilikuwa inasemekana sijui watu walihamishwa, watu wamehama mara ngapi. This time hata kama utajaribu kuhamisha kura yako mara 20,
system zetu zitakuwa ziki-update, inachukua ile yako ya mwisho. Muthuri Muriuki, Weru TV, Mutiri wa Kangangi. Kirirwa rĩrĩtũ rwa ntuku ya narua tũrĩ kũria nĩ ũkũbanga gũciandĩkithia Jamuringi kura gĩcigo-inĩ gĩaku no ũkũbanga gũciandĩkithia Jamuringi kura gĩcigo-inĩ gĩaku ĩtana mbere na kwaranĩria na bauti gũkurukĩra namba yetu ya SMS ĩrĩa ĩtina marĩ ikinya no njarĩko 23578 amwe na kinya kĩrĩ mĩtambo yetu ya ũkinyanĩria ata yo Facebook na kinya YouTube. Ngeta nambe na kumenyithia nteto ni ati seneta wa kaunti ya Meru niwe Kathuri Murungi nethiritwe akiarĩrĩria mantu jegie uandikithania bwa IBC bura bwethiritwe bugitithwa na mbere kwambiria ntuku ya narua antu bethiritwe bagitiandikithia kujukia kura arana ndethiritwe agitariria thina iria nene antu bagukurukira norio BCG bakwiro baikinye kirio BC cha IBC na chikuraja na nande ni bati kwethura tigikinyithwa ndene ya matura. Agichokeria nkatho IBC seneta Kathuri Murungi ni augite uandikithania bwa kura bura bugwetithwa na mbere bugatigira antu baingi ne bakuona kura mono nthuki mbithi. Ngugo ibwega kiri chairman wa IBC na commissioners bangi na commission yonde nonto bakubanga mikakati ya kwambiria kuregister kura ka kwandikithia kura kira antu bara batinacho kana bara bare acho guntu kungi bakwenda kuthamira iri ingira bakaenda kuringira kura. Untubu ibo bweka nontu antu betu babengi bamwe batare akura 2022 no gatega kura ira cha register 2022 ira cha rivali ni kuringa kura na population ya Kenya na tukimenyaga antu bara bare under over 18 years babengi zaidi almost 70% kona ni kura nyingi itari register mwaka wa 2022 na mono thaiji to factor in kuma mwaka wa 2022 kule youth barakinyire miaka 5 almost 5 years after 2022 na bracket nene mono baba guta Gen Z na ana babethi batari bakujukia kura. Ngurukini atherete thina ire kumira ni ati antu baingi batikomba gukinyo BC-ini cha IBC. Challenge ire nene nontu registration ikuthithwa ni open na ni ire antu beta office ya IBC na riri constituency antu baingi batumba gukinya no nontu bomite in different areas, different ones. So in Koromba nontu actually commission ni chereri mono nontu irathurirwe echoma na tuina miaka iri exactly 2 years pere turinga kura actually meri 23 months. So ndabaromba bathithe mikakati zaidi nikenda bakomba riu ku recruit antu bangi clerks pomba gwita vijijini kuregister kura no. So nontu bata imwite nene ingwite by December in the next 3 months ibatiwa bena program mwingi irega atoma kwithirwa antu ibagwita kana staff by IBC kabara bakari recruit clerks ibagwita mashinani ni arikirite na kuromba IBC etithie na mbere kithurano kia uma na weru kurigiria ndwa nyuma ya ithurano kura chithura chi free and fair no tute kwenda ora turinga kura every 5 years tukamba tamwaka jomwe twendwene twi street ine rira antu batikuigua banganiri ni onto bwa ora kura chithero iringi. So kuma thai IBC ni gwate ithabulire abwega nikenda bethera kura twiringa 2027 muntu onde nanganiri players bonde bethera banganiri nikenda twithuro tutena ndwaire chiejaga Kenya o miaka 5 ethira tukamba kwithura twina thina ya resorts ira chiethero ikiuma. Maureen Kinya, Weru TV. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki na ugite no mwanka wathani bwa thirikari cia matura bomba nekethera Kenya ikethirwa ikitherema kirimantu jegie witi na mbere ya ugite no mwanka kanjo ya mangabana amwe na kinya thirikari nene ithirwe ikigwatanira nikenda gutigira kuri na mirandi iria ikaguna a Kenya. Anthony Kathenya na riboti iji. Kile musemano wa 28 wa IBEC na ula withagirwo thuranite thirikari nene na ja county kenda kwalilia mauntu makona kigina na weti na mbele bwa thirikari no munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki liwa ligo kaibwa manya maturani kana devolution no mpasi bona nile maumira mega kenda gutigira ndino ni gukira Kindiki akiuga gonenkaniri botongere maturani niongarire nenkeretwe mainya ni katiba gukinye maendeleo maturani mama. As we preserve
and implement our constitution, we must preserve and implement devolution. Because the issues that devolution was supposed to resolve are as critical as they were 15 years ago when we enacted the constitution we have today. Kulingana na munini ojo wa Rais Profesa Kithure Kindiki kienda gutigira bobo ni bokwingwa no mpasi mibango yonde kilwe na itengo jonde kugwatanira na kuthina mbele kwalaniria kienda guseria ntaira kiri mathina mara makumila. It is about services closer to the people. It is about decisions being made at lower levels, making those decisions most legitimate. It is about the public participating in governance. It is also about dispersal of power vertically. Akiele kile musemani ojo waziri wagima bwa mwile Dendwale ni atetelete mubango ino jamii ola kugajukiri kanya kalinda mama na kwala motungata. Duale akiuga thirikari tatejanire mubango alinda mama tabula ntupa moba ithirito bakiuga. The Inua Jamii program, which has replaced the other one, which everybody knows, supported 627,155 safe deliveries, including 41,000 for teenage mothers. Nao kagita kakanjwa magavana gwetukira mwekari yeto ayo Ahmed Abdullahi ni bathiete na mbele kumenele mutambo nenkani litunga takiri thirikari ja kaunti wa procurement na kuga mutambo jo no thiete na mbele kwangaratira utunga takiri thirikari ino ilo guselelwa kuria misara no tunga tabongi kiri thirikari ino. As a council, we have no problem with automation, but Your Excellency, we feel that this EGP thing, along the road, you people will either realize that you are not given the full picture and would ask to revise it, or it will be implemented with pain that was not necessary. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Mwandiki munene kirirwangirwa kupet ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi niwe Patrick Gitonga noritie thirikari kugwata mbaru Arimuba Junior Secondary aranande akwathira Arimuba batena mathaga za kung'ana za gwitithia na mbere ngugi yao. Nkuru Kinande ariuga ministry ya kithomo ni gukinyaniria mawatoro jaja na mpwe nikenda Arimuba bethirwa bagitonya ndene ya masukuru na njira iria yagirite. Patrick Gitonga mwandiki munene wa kiama gia Kupet kaunti ya Tharaka Nithi. Kupet ni to support JSS mego minor autonomy. Alimama JSS ni graduate ta most of us na mathomire subject siri na kila mathomithagia na comprehensive schools mafosa wangia kuthomithia into matana thoma ona into matisi kwa most of the time kama ndauni rondaga kenda mathomithia tukauga ciana ino ni thinite muno nundu bwa mbere kutina clear progression career kutikuonanwa mwalimu wa JSS nundu 8 point ya graduate ni C2. Gitonga kiumiria na kuthetera Arimuba JSS kana ba Junior Secondary Schools. Gite arimu awiba batiri kuraithirio ta arimu barabangi baira chibia rungu kire cukuru ino cia primary. Twetu nundu ni athikagiriria na nina mano kuthikiriria na this is an issue na letu State House twamelesire na nitukuromba twarie tuli very soberly kwina mama gucuthiria only from a narrow point of view. They are only looking at the benefit cia JSS at the competition ile kuthi primary kama tetheria kurutha other things. We have no problem with that, but nila gwikare kwa ciana cia JS cia junior secondary kai gusafa no tukethera laboratory itikugurwa chemicals ciana ino itikugurwa mbuku na itikuruthirwa maundu mana mabati kuiwa makiruthagirwa including learning materials. Kagitani waku Gitonga tariritie tubesa twathie twa JSS ni tutumirwa comprehensive yonde ukethira cia tumirwa kuija kioro cia tumirwa kurutha bubu kana bora bungi JSS makina tuko matina facilities. We also need transition policy ya JSS teachers. Right now wana transfer wa tisikene ni ma transport
no to no wakati esi ecolekia circular causing a lot of confusion, like telling them they can only swap. Whose business is it to look for swap? Ni mwalimu bati ko soda swap ya na thina ko soda transfer kana ni teacher service commission bati ko soda mwalimu transfer lilia a request. Kiripotera Waru TV kumantere chidaraka Bitu Paul Gokabede. Na mutegeri ntuko ya narua twethirite tugikuria kiuria kumania na uciandikithia abwakura bura bwethirite abugitithwa na mbere turi kuria no kubanga guciandikithia aja muringi kura ndene ya gicigo giaku ni ukubanga guciandikithia aja muringi kura gicigo ne giaku na ni maoni jaku mwanya mwanya zarambirigirite kagitene gaka nikenda mbithirwa ngikumenyithia jo uria tugwita na mbere gukurukira na uria ugo ukethirwa ugitutumira maoni jaku gukurukira namba yetu ya SMS niyo 23578 23578 niyo namba yetu ya SMS na ngitegera kiri SMS chaku mwanya mwanya ira withirite ugitutumira kagitene gaka kuga kura lazima tupige sana sana sisi Gen Z tuondoe hawa viongozi wenye wamesahau wananchi kabisa. In short kwa sasa ni Gen Z ni Roni kutoka Karirimbo kuongeno kuga Wero TV vipi sisi kama tunataka kuweka Kenya kifua mbele tujitokeze mapema kujiandikisha kama wapiga kura wa Kenya. Ni Kirimi Beckman kutoka Iko ndene ya Egembe South kuinongeo uruga hadiuga tunataka IBC itongerie kuringana na mjibu wa katiba mipaka itengenezwe kuleta huduma aziongezeke by Isaia catechist from Mutwate parish. Jaza ni maoni jaku mwanya mwanya zara wethirite ugitutumira kagitene gaka gukurukira namba yetu ya SMS 23578 ni kumakiri rugonoro ni otukuona kanyaga kunogoka tugicokera tugakinya ntere chegembe arana ndinkatha ya ngabana wa Meru niwe Miriam Mutuma ethiritwe akioria Ameru baimenyere na inya onde makarika za murimo zwa mukingo za kuerekana kuongereka bonene ndene ya kauntini ya Meru aria arietie jaza ndene ya chukuru ya Kiega na aria kinyithetie mubango jwawe jwa kuigeka iroto bia aritwa ugeta kuraja nzokerete na nteto nkuruki. Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwete kuma magana jana na za mirongo ere monka magana mugwanja za 45 wa kilomita. Gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda beshe shia kushorire goro ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka njire na Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tokarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Maua, Kangeta, Isiolo, Kianjai, Mudhara, Ruire, Nkobo, Motindwa, Okangangi, Mekindori, Marimanti, Chuka, Chogoria, Kunde, Normore, Rwa Ameru.
gake kabeja na kamutu gake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyagia na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri motutujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watweka na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Nende kama nende. Yes, ndio kinyambi gendo bana. Karibu kiti. Yes sir. Ukumenyiria ate ugwitirwo ngathi ona ndizi. Mbie mwende. Baro mwenye choke onde. Chivo. Atoto. Ndio buru mwenkima ya Lea Premium na chapati na muroiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tare ya. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buru na mutujo nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Lea Premium. Nguko gwatogeni oringi kirinteto chietu cheru themwe ngichokera na nteto nkuruki nkatha ya ngavana wa Meru niwe Miriam Mutuma nethiritwe akioria Ameru kwimenyera na inya onde makarika za murimo jwa mukingo za kwirikana kuongereka bonene ndene ya kaunti ya Meru arite bubu ari ndene ya sukuru ya Kiega na aria kinyithite mubango jwawe jwa kwigika iroto bia aritoa Marion Karugi na riboti eje. Miriam Cherotich Mutuma katha ya ngavana wa Meru na ukinyite skuru ya primary ya Keia wadini akangeta gicione kia ubunge kia Igembe Central na mubango jwa wezo otetheria na virus bia nasari na mathaga otetheria kithomo iliongusia kuiria mpio mauku na mubira. Thank you kwa gavana wetu His Excellency Reverend Isaac Mutuma kwa kutupa nafasi na tukuitikia ya kwamba tukuje tushirikiane pamoja na wazazi na wanakijiji wa Keia na tuambie Mungu asanti kwa baraka ambayo ametupa ya watoto na tuwaom mauku ya utwaretera twana ni supplementary books yani mauku yara ya thoma wa kenda ya supplementi bitwana toritani na mauku yara yange ya in the curriculum ana bathai itugumete msimu wa mbura na gukethera kwina mpi nyinge muno
So uramase akwa kinyabde mwabe ya na uniform cia muchie ya nguo cia muchie thai bari thobe bagia na brana chekeya unda athirire skuru ekeya many years ago na burathithia ruari ntona bubwithetwe kuretera twana twetu uniform na maukwira turetera ikintu ekeya. Miriam Nauriti ya Meru ikaria na kuimenyera na murimo jo mukingo kukirikana akaunti ya Meru niyo etongerete ya nthiguruni na namba nene ya murimo yu. Kila mtu ako na uwezo ya kujichunga peke yake, na kila mtu ako na ile jukumu ya kuambia Mungu, umenipa nguvu, ukanipa mwili na ukanipa uwezo ya kufanya ile kitu ambacho mimi mwenyewe kama mwanadamu naweza kuifanya. Wache hiyo jambo, tukaambie tu Mungu atusaidie ili wakati ambapo tunaweza enda hapo mbele tusikue na hiyo namba ambayo inasema HIV is the most prevalent thing which is affecting us. Wache tukajichunge sisi wenyewe. Tuyoke an initiative ochiade wengwa ochiarerie wewe wengwa ochiere atere HIV re kambatiko watu neo kambatiko watu dia mtonge kwa utoichunga toimenyera toetuingwa ngoetekia the prevalence kana nambe we HIV eketa down na tutethira tuwe kategori ne uturitha iyo. Masisomba mwarimu munene wa skuru ye na unanitio kenerethithia riria kiao aitariria mithangikwa na babara kulukira kurumirwa ni mpio mathaya rukiri. Ana baba inge baumete informal settlement entore yethara ena ruo sana na mpio ende nonto bwake yao kia mwathani Her Excellency the First Lady akwe ya buruku ya kuwekera twana twetu turatu twinge tutuombanya kwa afford burana ya mainge bakayarukire bekirete nyanguo itesie sukuru mabuo kithomba lakini mwathani on behalf of arimo bako na ciari bonthe bakieia tuturua. Thank you so much. Kiripotera Weru TV kumembe Bitao Marion Karugi wa Naftali. Mubiashara umwe kuma ntere cia Soboiga gicigo bunge kia Buri enokitie mateta kenda kioto kiawe nyuma ya nyomba ciawe cia gukomborithania kwithirwa tikithukangwa ni ngari ya borithi ya kambi ya Soboiga aria nande akiathira ethiritwa gitariria uria uretithitie ngari nji ni takarari murebi Gakimutegi ni akutwira rugonoru. Mubiashara umwe kuma Intex Kebirichana rietoke mathikirigia na tigeto gitarakasare nene utugubwa Jumamosi nyuma ya nkare ya OCS wa Soboiga kuringa nyombe moya mukawa wake na kumiomora na kuongera roro acharanie no utugu wa bubumba yake ni ithukiro yambamo na kwithiro ikwari na boriti baraba kariti OCS yoyo kuri Jumamosi utuku ikwagire mantu jamwe ja kurigarania muno tuli oguku tumami twaigirwe twererwe kwi muntu oringai waringa nyomba uma barabara na itete kuma ba njire kwita ba isuri itete ba Soboiga ngale uma barabara ne wankeja ringa nyomba ichi yakwa nande kukija kumanyekana kwerekana ngareji ni OCS yo Soboiga ngale ni aringira nyomba mono nyomba ni ari na itanda yaringa nyombe momoka nyombe itumba kunya kwa salvage tigana nyombe yaki upya na ndi nyogo kuringia ja nyombe kweringi otukubu kirabo gyako ikyaundirwe by interview nde by TV by Nchobi interview nde bakamata na ndeke ntokira kiondigaria ni ate ori guciesi ari anonto ararire na ngare o iringite o na kwingare cia polisi bejo mutegera bawe ba is juniors bejo mutegera munene hao no ntwararire au ngare ni oriku heu ni atore munene polisi ari au na gwako ko no no te muntu agetate iromba ria Kimathi ende no ne kioto giake no nturirite karikari ya mbere ria OCS yo kuringa nyomba ciake inkoromba justice urampombo chokwo orandirari nyombe kwe ya kwe kairi itharwe onde ya kwa fresh na ndi inkuria ethera idondo kama nka ithirikari the government itegere muntu uraringita nyombe kono ndukuge OCS yo Soboiga na inya kiumio giki
na ringite kumya the same Monday last Monday na tonyete plot yenge kwere aja ijire yani 20 about 30 feet kumareko na tonyete ndajukeria tagaria ndo gwada murekera na ndi after 5 days aja na ndi atonyera na ndi amomora nyumba akiaraniria na methea weru na njira ya thimu CSO Boniface Kiro ariuga urari mutino tu wa kawaida na ari tayari kuria chare eno. Me, I'm the OCS. I'm the OCS Subuiga. So what happened was an accident. Now, usiseme atinilingia na ngari kwa mtu wa business person. You know, ngari yangu iko na worth. Na mimi ngari yangu iko na worth. I cannot be this stupid kwenda kuongesha ngari kwa nyumba ya mtu. Mwambie kesho account ni kitu gani imeharibiwa. Mimi nitaenda hapo. I will compensate. Sitampatia pesa. Appoint fundi amtengenezee na amalize. Ikiwa anasema nililala hapa, sikulala kwa nyumba yake, nililala kwa gari yangu, nikisafeguard my property. Si kweli? Kumagi shigombunge kia Bore ngiripotera ndeto cia weru nyokambitaga ki Mutegi. Onde kuri na mibango ya ngavana wa Meru gwetithia na mbere nkindano ya mubira jwa maguru rungu rwa Tush Football Tournament ayuthi kuma ntere chia Igembe baria baguchieta Igembe Youth Network ni bagwete mbaru ithuganiria riri amwe na bo baugite kuri na bata ya thirikari kuthugania uria ikaringa njeki ya youth baria batena umbani kiri mitetho izi bakiromba gutethwa na mathaga ja biashara kwa ngerekano machine cia kuthambia ngari, machine cia gutuma gusuka na kinya boda boda cia biashara. Dennis Mugendi katumenyithie nkuruki. Ndiria gavana wa kaunti ya Meru Mutuma Ntwithinkia banganiti mashindano ya michezo ya mubira jwa maguru mubango jo kumenyekana ta gavana Tush Cup gikundi kia antu babethi ntereni isi ya Igembe kijikene na lietwa Igembe Youth Network bariugi bakugwata mbaru mubango jo jwa gavana tonto jugatethia muno gwita antu babethi ndawe ni ciambogita untu bebongwa bethiritwe bagitintika ambere gavana Mutuma Ntwithinkia ni boya sana nonto na regire na design yo tutethia mantu yara tutwira kubwithe tuya vijana beyende gavana Tush Cup ireyete niyo niyete kuruta vijana baba ingi na araura batumaira ndawa cia kulevya babareta aline ira yagirite gavana Tush Cup na nitukuona nguira Mutuma Ntwithinkia arikitie na kuruta ita riu athanwa utongeria ningo imwe iratutona ansa thai itukuona Meru iretete boya na jumubira junkaki bari mwira jutingani antu babethi bagwitia gukirwo na njira ingi mwanya takoyo mathaga ja kwambiria ngugi ciao ta mashini cia kuthambia ngari, sarani cia gutuma nguo na into bingi. Ngerekano ya untubu nayo iri buria buthithagua ni gikundi gitika thirikari kijikene tazoe ko to empower no tutukuona na rambire ngwe ko empower ikundi ako to empower turi kundi gike Igembe Youth Network simbiu no tundo etambere na tukangu fada twete vinyama baingi nya batutunga tukombo itete no atunya machine cia car wash no atunya blow dry machine cia sarani na bo abunge na ma MCA barero ibakindere nte twiji matu tonto temwerio jwao jo kwigikano maturene gukirie ne antu babethi wandi fund utege ndotombe gakwitu teto kitakyo ansia uti MP MCA kana nya mutongeria no motoretera inde tuna tusibaswa atubora tukua atongere baba thuri kugakwithirwa batumba tutethia tukaria youth nake lewe tiere batuturua ikithira abo bakuthira neno turua no. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Kererwa rere turantuku ya narwa turi kuria ni ukubanga guciandikithia ja muringi kura gicigone giaku ni ukubanga guciandikithia ja muringi kura gicigone giaku kuokuga na kubaliana nayo kama mpiga kura kuregister ni kaze kutoka Mbone Kongo kuga ni Mlama kutoka Lusiut. Mimi
sitajiandikisha kwa sababu hata nikipiga kura hamna, bado tunaendelea kunyanyaswa. Kongo kuga naomba vijana wajitokeze zaidi tena, wengi hawana vitambulisho, tuletewe hapa kwetu ni Kariro Primary andene ya Kiengo Maoa. Kwengo kwa niko tayari kupiga kura. Ni Patrick Kaberia kutoka Ketereo, ni mlama hiyo nimeisoma. Kwengo kuga tutapiga kura kwa kubadilisha uongozi mbaya, but IEBC watuletee kura mashinani. Ni Kathokumi kutoka Kiendera Igembe Central, kaguchokeria nkatho chiaku atia mwanyani ogwe kuona kanya na kugwatania na bautwe kiri nteto chetu chairu themwe na kinya kwaraniria na bautwe kukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinya kiri mitandao yetu ya ukinyaniria. Au ni oto kinyira muthia jwanteto chetu chairu themwe itanambe na ukenera mibango ndene ya Weru TV. Rito ni Maureen Kinya, muona nileto mathithio ni Purity Richard. Eje ni Weru TV.